Majka sam 3 odrasle dece i baka 4 unučića. Put odrastanja moje dece, kao i većine roditelja, bio je sa raznim razvojnim izazovima. Ali mogu reći da sam se ostvarila u toj ulozi, jer su se moje deca osamostalila i sada su mi svi oni sa članovima svojih novih porodica značajna podrška i deo svakodnevnice. Zahvaljujem se na prilici da vam se danas obratim i podelim deo svog životnog iskustva. Iz lokalnih medija saznala sam da je jedna mala Nađa sa nepunih godinu dana od rođenja čeka priliku da napusti čačansku bolnicu, jer zbog dijagnoze koja je uspostavljena na rođenju nije bila prihvaćena od svojih roditelja. Duboko me dirnula sudbina tog deteta, jer sam u međuvremenu saznala da nije bilo moguće smestiti u neku drugu ustanovu zbog svih rizika razvoja i neophodne nege. Od tog trenutka Nađe je bilo u mojim mislima. Raspitivala sam se o dijagnozi dece leptira i donela odluku da je preuzmem. Prošla sam svu proceduru kako bih dobila licencu kao hranitelj. Susret sa Nađom još više je učvrstio moju odluku. Nađu smo preuzeli iz bolnice i postala je član naše porodice. Nemam potrebu da govorim koliko je teško svakodnevno se suočavati sa brojnim izazovima u nezi i tretmanu kože celog tela prekrivenog otvorenim ranama. Njenim plačem prilikom previjanja, iskustvom bola, brojnim hospitalizacijama i kontrolama u Beogradu. Sama dijagnoza komplikuje njen razvoj i u drugim segmentima. Nađa ne može da hoda jer su stopala potpuno deformisana i ne prepoznaju se prsti. Ne može da guta, te je urađena i operacija jednjaka u Salzburgu. Prstići na šakama su gotovo srasli. Sada ima 4 godine i nepunih 10 kilograma. Želim da govorim o Nađi kao heroju života. Mala krhka sa divnim očima i željom da bude kao i druga deca. Opaža, govori, komentariše, bori se za svoje mesto u igri sa mojim unucima i ostalom decom, koje najnormalnije prihvataju.